Yo ban-ban ni kendu ya i DTO ibadai i ba arhing kadau hi ko pelong yang i ka VVP Youth Wing bani kendu ya DTO kolong ba ila yo bon ki jing ujor ki komplain na ki patba namar hang ni hi ngas mutho ba habang ilawan ban ya kendu DTO habang ilawan ban jurup ya kan ko office DTO nilalap ba kadi ke jing sisa ba ki patba ki laut ba kadon tangawai ka counter ban siu ya ki tax ya ki kot ki sla ju ki kali bat tangawai ka counter habidai bat ka license tekni kala bu jing sibun namta ki patba habang ki wan ban pendap ya ki kam ki jongki hakani ka office DTO te ngilai keren bu DTO ba udai ban ra no ya bodi ban extend ya kapor nomor kini ki counter ki ban siu kini ki tax kot kali kapor ka baki peli ka ditang kapor sipobuji hadu sipuji te kalong kapor ka balik kot ba te kuma PE meneru ulan ulong bajrong ba bat ngiyo jing tip ru ba kibriu hang ni ki badon ban wan siu ya kini ki kot ki sla jong ki kali ki jong ki ya ki tax ki baper don ru kibriu ki basiu hadu khatsan arpau tuli ki kot kali ki jong ki te tangwui wui beriru asimpor hadu khastan apau minit ban pendam te kani kala bu jing ikipat ba de ne kani kada ikipat ba kila ut sengi saka seng BP ba kila panjing rap nangi ban penpet lam kani kajing ba ki kendu hang ni te ngilai kendu ya DTO bat DTO la ai ka assurance bat ula kuberu ba kapor te kalong ka belengkot ba te ngila kerpan ngila ada kajing tho ba udai ban extend yo kapor te menta bros kata kibu kapor tang sipobuji hadu sibiji te menta ngila kerpan ba udai ban extend hadu arbaji jing sang ngila pan hadu lai baji te DTO la pen ya kajing ba lai baji nomla asu nomor ba uhaban lum ban lang ya ka pisa ke ba kibat ba ki ban tap ban siu ka tak sang ni bat ba ki haban lek ban siu pat sabang te ula kongu pat ingi ba nakalian ka office ke jong ba unsa extend ya kapor hadu sipobuji step hadu arbaji bat kumjuru ngilayo ban keren ban yathu DTO ba ngila kali nak ai kadaw ba ka sipotrik bat lipotrik ba kani ka office jong DTO kini ki counter ki play tang stang kanta ki play tang sipobuji hadu sipo stang nani hadu khatoi biji ai te ya kani ru ngila kali no DTO bat ngila kentu yu DTO ba unpet habidai bat kani ka benta te na kalian ka jungiru habang ngila discuss bat DTO kai kajing ka ba lesi mo ba kum kani ka DTO Shillong ka badon hang ni namar bangi sungthu kani ka DTO kani ka DTO Shillong ka cover ya ka is ka sales si borok kawai te ngi sungthu ba ki patba ki jungi ki bana jan ki bana jengai ki samjing ba haba ki wan hakani ka office te DTO la yathu ingi ba tang ka is ka sales su ki don hadu lailak ki berregister hang ni mo kali ki don hadu lailak ki berregister hang ni te DTO ru la pen pa hangi ba kala samjing ba bidai bat kani ka office ban namanta ka jingsuk jong upat ba mo nomor ba kala kya palat la itu ingi te nakalian ka jungiru ngisuban kentukan ya ka sarkar jala pakan pet ya kani ka jing nomor ba tang ya kani ka DTO ka badon hapo Shillong jong iskar hilsu hadu lailak ki kali ki bawan register ni ngaso ba nakalian ka VP ru ngisuban kentu ka sarkar mo lesi kala ade ban don sakawi pat ka DTO office hang ni hapo Shillong tingila kenturu yo DTO kaju kapor menta mene ngila kentu ba udai ban place kawai ka counter na menta ban siu kiniki tax kiniki kot sla kiniki bede kiniki tax kali jongki pat ba te nakalian DTO ru la menjur ya kata bat nakalian kajung uru la ong yangi ba ula ada walk out ya kita te unsale ya kata